Ebusian for my mouth, Aquaba, Ebra, Ghana, 70 VGH, Mesra, like, comment, subscribe, turning on notification also, so that anytime you post a video, bit say we are Usambekabi. Ebusian for a year, make us say 2029, Nkofo bebre, beda mono. And yes, I minim na make minim pa. Because, say, when you know the character of some people, you'll be able to predict, say, Omuba power. Nyamamba beye. King Zuba. Ashanti Kumasi Mayor. A grantee interview bia all say. Bridge bia MPP yeah. Oh, Kumasi honum. Street lights are more bridge do so no. Onu King Zuba or the 7.5 billion old currency. 7.5 billion. Eddie replaces street light 13. Zuba no. Or say 7.5 billion and Eddie replaces street light 10. And a poll, yes, Zuba, NDC power and Zuba CEO. MPP, Bridgeway, and Musisi Pony Dada. 10. And if you want to calculate, which I want to do here for all of us to see, just say street light back or yeah 57,692 Ghana cedis. 576 million old currency. Sasem na King Zuba catch a yen Ghana for. Say street light back 576 million old currency. And nona omo blogger Amaro Shakor. Minim ne omo dia Amaro Shakor say. But as on so we hu kanie no. You have seen the light. And Amaro Shakor ko bridge do say light no so nya juma. Na light no nya juma no. Explanation ben and King Zuba edema or see some people have gone to steal air wires. Amaro Shakor one video mono or say na street policy baby I see wires no obi betimi awia no. All those places are closed. Span and ya tomb. And how can you now come and tell us this story? Say, light wakwakoto 576 million Ghana cedis each. And in a boom 7.5 billion. Obia be we are wire. Obia we are wire bia baby. These people are so corrupt. NDC Fuɔ. They are very corrupt too. 60 sika. Their campaign na no. Person mujo musika back. They want to recoup their monies. And that is what they are doing. Everything possible. Because they want their monies back. Them say they are only coming for one term. And by 2028. Nah, son. And they are stealing like there is no tomorrow. Me na make catch them. That is why we are saying, say, MPP, as part of the campaign promises, we must add expanding in Sawam. In Sawam prison, no. MPP must expand it. Because NDC Fuɔ prison when MPP returns. Skabebre Omuyano. It's not easy. Every department, every ministry, the shady deals, the single source sin of contracts, bloated contracts. We are seeing it and we are keeping records.
Trust me. People are going to go to jail. And they know themselves already. Obi atimiye street light. 13, 7.5 billion. Osani Pies Obedim. And this is just one contract out of the many he's signing. Obedim. The way street light atimiye 576 million. MPP ba obechirem. Trust me. Obechirem man kasa. And we would love to hear the explanation. We would love to see the contracts. Can you tell me this story? Post 13. Moka 7.5 million. Zuba and tell radio so na TV so nka say akronfo sa betu to light na ma ye say bobo ka foforo nya no kre kronfo bia nto twa hwe po na ye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 medical Canada 13 posts ana po no nya say Zuba NDC ba power na Zuba be CEO MPP bridge way eno musisi po no dada etu hwe aba omia posters na still na aba omia posters and as on so watch posters na da so bobo ho no etu ba ka che me say wo say 7.5 billion kania na omoka wansemi if I wohwim me do beje no so na kania ni nyina dum no me yam hyem na me bufu ye because my book 750,000 was an kania no 750,000 to bring it back 750,000 na ndu boso me mianza na nipa boni fo asakutu na de nyina sa dum ena nya se nyo ma papa na ya nto na ye de ye yo eye nipa boni fo e wo krom cables na sese mu o ya post 13 pound street light boost no o say 7.5 billion na akronfo na abetutu anya no kra Zuba bia ti am se anya no kra bra fa de nkyerɛ po bia wo ha bia no ya lock no po bia wo ha bia ya lock no o hwe ase ha ya lock no a po bia ni wa ya twa ho po bia su obia ni wa ya twa ho a se o hwe ye mie o se ba bi se no na ka ba ka sa akronfo na ba bie a nya ye mie eti po na ede na akronfo abetwa wo ya eti ahin fa na Zuba km boss abeso o ka che Ghana for say was 7.5 billion, now 750,000 Ghana cedis. I was street lights 13. Me so obi oni Atafua bridge ya bia no Atafua bridge ni. Aha na Zuba person o ka che me say o ka che Ghana for say wa boka 7.5 billion 750 Ghana cedis. Our street lights me say 13. The oni Atafua bridge no street lights na was no ya mako 13. O boka 7.5 billion and then they say akronfo Mrs. Zuba krono bia no wa betwa light bia either say akronfo na this sika na mo de wo ka say 7.5 billion no o ma fa sika na ma ya adwuma no because po bia wa ha bia no enya NDC na si ye enya obai na abesisi po no yesi po ni dada o dia no say light na ni wires bia wo change no ana wo bo ka 7.5 billion dia tia ename video we say light na ena dum ha nyina no wo ho a na ani aso kakra na dum na ani aso na dum ano tie se profo na be ya adwuma wa ha no na anya adwuma ni ye etinya obi ama ha metu cha wo ya bia me aya na me nam da bia bridge we ye the watch previous videos tete ye bridge wa akufo adum we bia no me twa wo video etia de minimia da bia aha uko wani kakra bia oto wani ko uko wani kakra bia police barrier ho eti kranfo be na be twitwae ti me ka che Zuba say Atafua bridge ya o ka say wa boka 7.5 billion na kranfo bia be twitwa yes no kura bia nim me na make dey ti make say say po bia wo ha bia no ye ntwa ba bia ye mie ba bia boto bom ni nyina bobom eti na kranfo ne fa be wie wo yes ana be wie light Krofo na Zuba wokas wa mo 7.5 ya na wa bo ho ka no omo na o ma nya adwuma ni ye nti san krofo kro no hwehwe omo na omo be fese because kwa Ghana ha ba bia say post 13 me say post esi ya no esi bridge we tu no eye mako 13 o mo ka 7.5 billion adai Zuba adai ani adum tadua asori na e wa akra Kumasi road no udru street light egu more than 200 ani obo ka say
Mr. Zuba say so wɔ se wɔ yɛ adwuma na nkrɔfo no de adwuma no hyɛ ɔmo nsa so ɔmo mu sika so ɔmo nya adwuma no ɔmo so ɔmo sa atafo bridge no ɔmo kyerɛ baabi ɔmo twetwa wɔ ɛsenafa to nkrɔfo nam so da bia o adeɛ sa isi obi ne ɔde ne mma na ɛkɔ yi so obi hyi ɔmo na ɔmo yɛ ɔmo bɔ ne sisi a mami pa kyɛ ɔmo yɛ de esum na ɔmo nam na ɔmo kɔ saa no nkrɔfo nam so saa daily day out day in eti so obi pɛ so odi obi bɔ ne obetuma di ne bɔ ne ti deɛ yɛ srɛ Zuba ne sɛ 7.5 billion no on engineers na omo be ya adwuma ne nkasa na ba bia sika krom tom de be ya adwuma omo ma fixe ne back because me Ghana need here me ti kumase ya de me susu say sika ne bia fa ba bi obi afa 7.5 billion ye post 13 bi e wa ha aban na sana NPP aban ya aka bebre na to di line an control ba NDC cause mahama ba no de ade ba ko kan ya eye Ghana fo bebre na ne so oye experienced driver meaning the cost no nyina waba wahun ana ya no kura so obi oba be di president 4 years there 4 and more years there no wasan kwa ko trafi 8 years ehunu niema boni ekoso wo no ankasa na mamumu ene niema boni ekoso akufu ado mamumu no sani pa no wakaso experience obi abedi nadi because wahunu de ye ene wasan kwa ko tena back ehunu se o meme woso no ni niema we anyeye ena kufu ado tesu na wo bu no so niema we ya wo ye no enye de emfa nseme mo mama kwanya na wajiri mu na kufu ado aya de eche mahama na oh and is a kura we are dey bebre because ono anya bia preachers no timi de buy no ko ano benefit e dey amankro bebre no ye kan bebre wo for health education for ambulance or dey buy na nyema bebre ne na kufu ado ye nti expect sankam wo na wo experience wa ba bebu o mani pen asa kwa trafie ahunu de anko yi wa kufu ado magbomo no o bana nka wo de bibi soro nko ebeba na ofro pray ko wie mu no na ede na na ko we problem na anasese because enyo no an sa ko dina UK I can say with the problem na indiscipline na wadi ka kire wiem asa kwa hwe program ana bibisa no but so onye na adwe say asa wonim issues a this fraud na yin bae and ye beka fine bi mu ye NDC for we be defend ba ade ba kwa so mu hunu ne say wo ka ba ni ye na we NDC ni mapa this the time say wo ka bibi wo ka no kura kire obampa ni no otin so no say niema na wo ye na enye se ne be at least no betini abue kwan ato ma the next NDC leader no obetini anya chance because one kind of crunch no now so ne so ma de oye no ni trimia ne de se obu oba no ni one nkrofo ni so at the end na be kwa gesi NPP ye bisa at a point amount for so say comedy obo no na NPP for ni fees oh ye the free SHS ni ya money bomb so no more position but mahama buy no wanya hwe wanya hwe niema o kan so ba be ni na fe na sa ko na chimo nti ya best omunya kwanya omunya do mon kan chiri mahama na at least wanya bibi because aka 2.5 years yentimi ntwa e ma ne mese ogba ni wie enkotu because e den ya ogba bi nti ye ma the pressure send be obetimi ayi bibi ama Ghana na the next person also born also about better also let us see KSD yanko oh minu ya no mechiachi bibia ema platform yeso meda obibia ase okay asem na esie wasi ehwe yeso wona njem because enye ni penyina ena BBC asebi omutimi chiro mo awendi solution ba because minu ya no edika kasa no omo kasa politics kasa ena omo kasa omo fa solution bi am ma e kan okre MPP fo nya de a sebi mpredua so betimi abo man no ati ase o kasa na se problem aba yen fa adwen bre betimi de asolve problem na aba no embegina won kasa mama bae wonye hwe abuka ka free SHS no mama bae free SHS no on continue yes scanner no on su scanner odi ashim ye o mind scanner odi ashim wakobo bosia MPP fo asema ye kan ya na ye ka obi nti ase MPP fo di kan e ka se an ye free SHS aba free SHS no NDC ba no bi na onzo ye no
oguso ye ontwa ba onkobo obosia ye fa we nto nchen ne enko ye no so ye issue na ngasa so Ghana ho hwe metimi aka say aban eka flood can say floodness because say discipline ye adwuma nipa ni beda ho ene yetimamfo ne ye chimi because baby ani etubo lagu say ya de anyame ya adom na nka aban no ebubo camera so benye baby akwa na obetimi ha ye enye baby a ena obetimi ede e can say camera abo na emu ye was certain place ya obetimi de camera sa abo na omu monitor ati ase omu monitor can security ni monitor na ye hunu se aha ye ntumle ngwa ye hu se ngula bo ye de camera kobo ha ye street bo ye de camera bubum ni security for ni monitor sa cameras na e be boa ye because ye chiwo se hunu se ye de can say wo de ade bi akubo wo se ye tracy e be chiwo se ni pa no ni discipline obe hu se obi asidan gata aban na yes nsuo mfam no wa block gata no wa ye eyi atoso bi mato wo de bi mato so a block gata de bi mato so se ne ka be fa so akoni fi sa no aban no ehwe na nsuo ni nko na sa aban be hwe na asojes fu na omo hwe na se sa de na omo mumre fi wura no omo nche na omo discipline no se bi se de Ghana for yin kasa se bi yet memfo no ye jimi bi anti aban no se bi wanti mi afa camera mo ha mo network ni nyo KD so be